Lakhipur Online Putoksaba January ki tang Taramathoy Nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirase Ahanbada Maruoy Pao February ki tara phawbagi manungda Assam lenga ki tongan ba department singda staff lobagi thabak loisilagani Human Science Forum na silang ki bathoramda mihoi kyana makhoina leikidaba matung haksang dan tobagi ayaba pikre Kuchu doromda lupa crore nipan henbagi nisagi polam sing phare SBI gi administrative building amadi training center gi urebuyung tamkhre Urisa da apikpa aircraft amalai maida thomjinduna ateka kai thokre taruk sokle Bharat ki athai rajya singa jengnabada Mizoram na HIV na naba mi gi masing khwaidagi wangna leire Pradhan Mantri Narendra Modi lakliba January ki 13 amasung 19 Assam khongcheta lakadori Ani Suba Arambai Tengol Unit 50 Kasar 5A Side Futsal Football Tournament ngarang dagi hudokre Haujik mapung oiba pau tabirase Lagliba February ki tang 10 phawgi manungda Rajya asigi tongan ba department singda staff lobagi thabak pumnamak mapung phana loiselagani haina Assam ki Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma na phongdokre ngarang Guwahati gi Sorosojai da leiba Arjun Bhogeshwar Borwa Sports Complex da pangthok patharom amada Mukhyamantri na ADRE gi grade 3 da maipaklaba candidate lising taruk chahumga niputareta appointment letter yenthoki mahakna hai hojik phawbada rajya sida nauna thabak phanglaba miyoi lakh amaga lising yankai taruk henkhre thabak lobagi thong asida hojik phawbada senja thumjagi wafam amata lakpa leitri hayeng ningthaukabe numida sida GMCH auditorium da pangthok patharom amada T tribes kangluptagi ADRE da maipaklaba candidate Janiga Marputra ni thoidasu appointment letter yentokani hairi বিত্ত বিভাগৰ নিযুক্তি পত্ৰৰ বাবে পি চিংলেম্পা সিংক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো Khanganjaba ma Manipuri Youth Front of Assam Maifana Milal Assam gi makhada Lakhipur Senior Secondary School Junior College Pulartol Kasar da chathariba Meetei Mayek diploma course ki anoba batch ki admission haujare Hariba course asi offline amasung online da tambagi kudong saba thamjari akupa marol gi damak mobile number 8017100052 natraga 6002875544 number singa sida contact tobiu Assam Science Forum na silangduna silchar dangarang anti superstition dega mari leinana miyoi kayana makhoina leikhidraba matung makhoigi haksang dan tobagi ayaba pikre hairiba thoromasida silchar Ramnagar tukogi konsam Ronendrasu numidasida sarugyaduna mahakna leikhidraba matung mahaki haksang dan tobagi ayaba du mahaki masanupa ani konsam Rakesh amadi konsam Rajesh ani nakudyak pikhi Poritos datana mifam mapoi ke bathoromaduda Meetei right activist Dr. Maimum Santi Kumar su thoromasiga mari leina na wangangki konsam Hemanta su thoromaduda sarugya ki hairi Kasar Jila Police na nisagi mayokta chatharakpa khongjangi manung channa irai numita Sonai Police Station gi manung chanba Kochudorom Part 4 gi yum amadagi Operation chathaduna lupa crore nipan henbagi nisagi polam sing phagat khre thodoga siga mari leinana police na miyoi ahum phajin khre operation asida police na morphine kg amaga gram chahum ga yankai teret rom phagat bangam khe pharaba miyoi sing adugi mathakta police na wahang pawang chathari haina pawasin makhatari aru ei obhijan kalot ei jigoraki byaktir ghorot ei bihot porimanor morphine lukuar rakha hoisile hetu ghorot procedure hisabe search kora hoisile aru tat 1.357 গ্রাম অর্থাৎ 1 কিলোগ্রাম আৰু 357 গ্রাম মরফিন তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই অভিযান কালত মইনুল হক আৰু তেওঁৰ সঙ্গী যথাক্ৰমে ৰুহুল আমিন লস্কৰ আৰু সিৰাজুল হক লস্কৰ এই দুজন ব্যক্তিও ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে State Bank of India SBI gi administrative building amasung training center ngarang
उरेपुयुंग तमखरे कासार जिला की सिलकुरीदा बिगा अहुमरोम की लमदा ख्वाइदगी नौब मखल की बिल्डिंग असि सारगनी लोकसभा की एमपी पोरिमोल शुक्लबैदना उरेपुयुंग तंबगी थौरम अदु पांगथोखी थौरम असिदा महाकलोइनना SBI की चीफ जनरल मैनेजर प्रभास बोसु DGM अजित कुमार पोद्दार सरुक जाखी हौजिक की ओइना एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अमदी ट्रेनिंग सेंटर असि सिलचर शहर द लैरी SBI यानोबा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग असि साननबगी दमक राज्य सरकारना लंबिगा अहुम पीखिबनी बिल्डिंग असि साबा लोइसनबदा चही अम मखाइरोम चंगनी हाइरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस असिदगी बराक वैली नॉर्थ कासार हिल डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा अमदी मिजोराम की SBI की थबक थौरम पुमनमक हाइरिबा सेंटर असिना कोनसिनगनी उड़ीसा की सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट की रोल केलादा ngarang सीट मापन की अपिकपा एयरक्राफ्ट अमा लैमाइदा थोमजिनदुना अतेगा काइथोखरे थौदोगसिदा पैसेंजर मरी अमदी क्रू मेंबर अनि यावना एयरक्राफ्ट अदुदा तोंगलकपा मियोय तरुक असोकपा नंगले इंडिया वन एयर की एयरक्राफ्ट असी भुवनेश्वर दगी रोल केला तमना पाइरकपा शेड्यूल फ्लाइट अमनी पायलट ना टेक्निकल की ओइबा खुदोंसादबा अमा मायोकनबदगी पैसेंजर सिंह कन्ननबा होनबदा थौदोगदु थोखिबनी हाइरे अशोक सिंह रोरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल पुखरे उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मासीना अशोक सिंह जेंसिननबा खंगनखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखलिबा जनवरी की 13 अमसुंग 19 असम खोंगचेप्ता लाखदोरिबा सिकमरी लैनना अवांग बथाकी मिफम मंगारांग पांगथोखरे प्रधानमंत्री ना कोलिया बोर्ड नुमित असिदा लुपा क्रोर 3,500 की यांखै चंगना सेमगदोरिबा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की उरेपुयुंग तंगनी प्रधानमंत्री जनवरी 13 असम थोंगलगनी अमसुंग गुवाहाटी की सरू सुजाई स्टेडियम दा पांगथोकदबा बिहू की थौरमदा महाक सरुक यागनी भारत की अतई राज्य सिंह येंगनबदा मिजोराम दा HIV न नाप मिगी मसिंग ख्वाइदगी वांगना लैरे ngaktoknanabagi thabak kaya leptana paikhalabasु मिजोराम दा सादा 2.8 की चांगदा HIV पॉजिटिव ओइरे मसी भारत की ओइना लैरिबा संसद 0.2 चांग असिदगी यामना वांगख्रे अदुमैनमक नेशनल HIV प्रिवेंशन रैंकिंग दा राज्य असि 2015 दा मंगासुब पोजीशन दा लेरंबदगी 2015 असिदा अहुम सुब पोजीशन दा हाइगलखरे चही 15 तगिना चही 13 फावबगी ना सिंगदना ख्वाइदगी हेना लैना सिना नाब थेंगनरी हेल्थ ऑफिशियल सिंगना मियाम दा चेक्सिल लैनबा अमसुंग चांग नाइना टेस्ट तौननबा खंगनखरे आरामबाई टेंगोल यूनिट 50 कासारना सिंधुना निमिदिनी चुपना चथगदबा अनिसुबा आरामबाई टेंगोल यूनिट 50 कासार 5A साइड फुटसेल फुटबॉल टूर्नामेंट गरांतगी लखीपुर की मनुंग चनबदा कप्तानपुर पार्ट 1 की महादेव मंदिर सानाबुंगदा सोशल वर्कर नामेरापम बुद्धचंद्रना हौदोखरे हौदोकपगी थौरमदा इबुंगो खाइदेम कमांडर आरामबाई टेंगोल यूनिट 50 कासार सोशल वर्कर नामेरापम बुद्धचंद्र कोंजंगबम ओंगबी अरुणा देवी प्रेसिडेंट ओलासा मणिपुरी वीमेन माइरापाइबी कोऑर्डिनेशन कमिटी ओइनाम बिरमनी प्रेसिडेंट लखीपुर आंचलिक पंचायत अमसुंग अंजन कुमार सिंह असिस्टेंट कमांडर आरामबाई टेंगोल यूनिट 50 कासारना मथंग सिटना थौरमपु अथोइबा मिथुंग इकाई खमनजबा मिथुंग अमसुंग अखनबा मिथुंग ओइना सरुक याखी टूर्नामेंट असि हौदोकपा ओइना सानखिबा एग्जिबिशन मैच दा आरामबाई टेंगोल यूनिट 50 ना असम पुलिस कासार टीमबो गोल अहुम अनिदा थोइखी अदुगा टूर्नामेंट असिगी अहानबा मैच दना आरामबाई टेंगोल यूनिट 50 ना रुपाईबाली FC बो गोल अनि सुनोदा थोइखी सोशल वर्कर नामेरापम बुद्धचंद्र अमदी AP प्रेसिडेंट ओइनाम बिरमनीना टूर्नामेंट असिगी दमक सेल की तेंबांग पिरखिबा कलोइनना इनाउबी हेंलूम लखीपुर खुनौ MBSD मेट्रिकोस बाबूपरा जिरीबाम रोज कैफे ओबी रोड फुलरतोल अमदी रूरल डेवलपमेंट कमिटी लखीपुर खुनौना चिंबना टूर्नामेंट असि स्पॉन्सर तौरी पनबा याय हाइरिबा टूर्नामेंट असिदा पुन्ना टीम 13 ना सरुक यारे si arambai unit na 50 unit kasar samna sigumba football tournament simbidana koi chenau sing nisha da kai da maiwan pi dan legi do mayam asi sport maiwan sing da so sigumba tournament simi besi ai yam ngang khele da thagachari aduga sanari ba ngasi tournament asi da sanari ba
सानारोय खुदिमक इसोरना चानबिदना सोयबा ngamba थोक्तना पांथोक ngambोइसनो हारगायना आइतेजन Lakhipur Online Channel asibu yengbiriba singna paw asibu like amati share tawbiu amati hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu Aroibada maruoiba paw amukhanna February ki tara phawbagi manungda Assam lenga ki tongan ba department singda staff lobagi thabak loisilagani Human Science Forum na silang ki bathoramda mihoi kyana makhoina leikhidraba matung haksang dan tobagi ayaba pikre Kochu doramda lupa crore nipan henbagi nisagi potlam sing phare SBI gi administrative building amadi training center gi urebuyung tamkhre Orissa da apikpa aircraft ama laimaida thomjinduna ateka kai thokre taruk sokle Bharat ki athai rajya singa jengnabada Mizoram na HIV na naba mi gi masing khwaidagi wangna leire Pradhanmantri Narendra Modi lakliba January ki 13 amasung 19 Assam khongchepta lakadori Ani suba Arambai Tengol Unit 50 Kasar 5A side futsal football tournament ngarangdagi hudokre Lakhipur Online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare